Ka jingja accident ka balajia hne kasngi hakpor kamba shibji ai hakaba wei usamla ulaklat hashan kadba wei pat ulaman saujur hadin kejingsya rat hakawei ketrok kabala penher state bha kani kejingja accident kalajia hakajaka sat kali kabadon harut jong kesurok ba national highway kabahap hakisnong rangsai bat kabacengai kamba 100 kilometer ai nanongpo Habai day bat kani kejingja layathu baka wei ketrok kabadon yo number AS not iway MC pra iway lain reu kaba dang hiar na Shillong shanong ba Guwahati kala penher state bha hadu ba unongnya la shu bete lakam ya kakali bat da kejing her state jong kakali kala lejrat ya arteli kikali kata ka wei ka iko kabadon yo number ML shipo bi pra not bat ka auto ka badon yo number ML Shipo C kendai san pra bat ya ka wei kedukan red ka badon ha ka tei ke jaka unongnya jong kani ka trok ula pet krat yela de na ka tei ke jaka ha kani ke jingja unongnya jong ka kali eko ya ubala tip kerteng kum u Anshu Kumar arpos nem kerta ubadang temu ban sat kali ha ka tei ke jaka la syarat lang ha ka tei ke trok hadu ba unklat sendon hashen weipat unongnya jongko auto bangat lang hakani kejuk kapot ulaman saujur bala penkiat yu mar nongpo civil hospital halor kani kejingjian lagi bor pulit jongka tanat nongpo kidang penlong ya kejing toket bat tueru ya driver jongkani katrok bala pet ban lap ya kadau jong kejingjia yang kabagi iya ne regi ngidolang hane ngisai kali ngasai ketika pick up dewan ketrok dan ke aton ane nadian gawe kamorti ka iko ka yang temat dewan ketrok setunra amat bagi yang bagi bal ato te gibriung isusim nimpecu ya kata eta kai ba accident isusim ya briung sura abe hospital nimpecu kai ayo doi bar ngipabat ban regi kemiyor paniabat apa sibeje emang tu sibeje tam